Acara ini disponsori oleh Pemirsa Pinaka Edan Pujawali ngusaba purnamaning sasih kapat, pura tuluk biu batur ngemargiang upacara bakti pepranian. Upacara ini ucap kelaksanayang nemonin rahina Soma Umanis Watu Gunung. Upacara bakti peperanian Pura Tuluk Biu Batur Pinaka Edan Dudonan Pujawali Musabo Purnamaning sasih kapat Pura Tuluk Biu Batur Saneh Kemargia ngawit tanggal 13 September warsa kali-tali kali likur. Rauh ring pemargi upacara bakti peperanian inggian saking para uleman sekadi Ketua DPRD Provinsi Bali, Panglima Kodam 9 Udayana utawi Saneh Kaangganin, Ketua Mahagotre Sanak Sapteresi Provinsi Bali, Pimpinan Rumah Sakit Sejebak Bali, Bupati Bangli utawi Saneh Ngangganin, Kepala Satuan SKPD Setda Kabupaten Bangli miwah para uleman saha pamilet bakti peperanian. Jero penyarikan alitan Saneh Pinaka Pangemong Pura Tuluk Biu Batur nyarengang samian umat Hindu sedharma antuk sidep dek tangkil ngaturang sembah bakti ke Pura Tuluk Biu Batur selami pemargi karya antuk nunas warenugraha ring jakate tur sedaging nyani mangdani sida ngamuliang keselamatan miwah kasukertan. Ngelantur rainane sane makin jaga pacang kemergiang bakti peperanian. Bakti peperanian punika suksemanipun boya winten lian. Wantah nunasang kawintenan sarua weletik, sarua perandini maka sami mangda sida ngamangkang kerahajangan lan kerahayuan dirgayuse paripurna turmaning sami mangda sida tumbuh werdi. Nanika acep ring sejeroning sukseman bakti peperanian puniki. Bakti peperanian puniki maka pirantinipun boya winten sios punika wit sangkaneng paican ida betara sane merupa asiki pala bungkah, kekalih pala gantung, ketiga pala rambat, empat punika pala wija. Nika tananin lali jaga pacang kastawayang oleh kerama umat sami mangda sida mapekulih werdi. Nah nika prosesi rangkaian titiang nangun yadnya upakara lan pengusaban lan madewa seraya lan turang bakti peperanian ring galah kesane becik puniki ring pinanggal pelekutus sasih Oktober ring rahina anggara Watu Gunung mugi-mugi napi abdi niratu ida dane sarang sami para umat Hindu sedharma mangda sida memargi antar. Titiang lunas ring para umat Hindu sedharma mangda ngiring iling ngawit saking mangkin ring kawitan jerone sarang sami riki pemekas ring Pura Tuluk Biu. Pura Tuluk Biu adalah parayangan ida betara siwa, ida betari uma. Lingga calan ida ring puncak Gunung Abang, yonin ida ring Segara Danu Batur. Edan pemargi bakti peperanian Pura Tuluk Biu Batur taler kaedin antuk pemabah atur piuning ngenenin indik pawadaran tur dudonan pengerau karya Pujawali ngusaba purnamaning sasih kapat isake siu 900 petang dasepat warsa kali-tali kali likur atur pengaksama saking pamucuk Pura Tuluk Biu Batur sesolan baris perang-perangan matiti suara raris kelanturang antuk ngaturang pemuspan bakti peperanian ngelamun utawi nyurut daging bakti peperanian miwah pamuput. Bunga miwah Saputra Bali TV.